Da mi je samo znati što mi bi juče da sam nabio onu olovku u jabuku. Sad nemam s čim igrat križić-kružić za vrijeme sata. Ček, po ovoj knjižari radi ona zgodna plava ženska koja promatra moje anđelsko tesano tijelo već duže vrijeme. Radim tvoje anđelsko tesano tijelo već duže vrijeme. Od tvog sociopatskog srnećeg pogleda moj muževno poremećene glase trese ko Banja Luka 69. godine. O, Đole, muškarčino moja. O, Đole, muškarčino moja. Jel vidite vi ovo, gospođo? Papirić? Šta ova današnja maloumna omladina misli da se papir radi od drveta, da se samo tako razbacuju s njim? Sva sreća pa su tu ljudi poput mene koji život svoj posvećuju za čistoću i urednost naše okoline i ljepoti naše planete. Zar ne, gospođo? Djevac. 1, 2, 3 into the folk. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Čovječe, koliki red za samo običan najnoviji sat u maloprodaji. Već sat vremena čekam u redu za sat, a još kasnim na sat i to sat vremena. Opa, bravo mile frajeru, ova ide na face. U stvari ne ide, ovo je bilo užasno glupo. Dobro da nisam rekao na glas, ljudi bi me izbjegavali kao UNICEF prospektare. Pa ja sam na redu, pazi sad ovo. Molim vas jedan sat. Kako sam ispod kvica, a? Zvučalo je kao da ću reći da tražim porciju pomfrija ili hambić, ali ne. Ja tražim sat. Molim montažu da mi da cvike i džoju. Vi u montaži nemate pojma, odite si sisat limun. Stani lik, šta si ti umišljaš da si ureo vanbračni sin, da samo tako si uzmeš sat? Ne? Vidiš, Rajko je, što znači Rajko je taj koji zaslužuje ovaj sat, a ne ti. Ko je Rajko? Ja sam Rajko i ja sam ureo vanbračni sin. Stoga si dajem za pravo da prijeđem preko reda i budem bahat ko nafrane male. Rajko ima cijelu seksi kolekciju satova iz Happy Meala i to na oba dvije ruke. A s ovim satom ću popuniti cijelu kolekciju i biti najopasniji gangster u gradu. Pa nek onda vidim onu babu iz kioska da mi neće prodat frozen sličice. Nisam nikad čuo da se satovi skupljaju. Mislim, to mi onak čudno malo. Što si rekao li? Oš reći da je Rajko tamo neki čudak, neka budala sa pločicom u glavi i težom pojačanom retardacijom jer mu je stari šmrko krak za vrijeme mamine trudnoće. Kakve veze ima fiksanje tvog starog sa tvojom retardacijom, mislim? Ma jesi ti to meni rekao da sam retardiran? Alo, lik, nemoj stvorat probleme, nije ti ovo subotnji cajka klub. Alo, policija! Jeste li možda pronašli onog klauna što me jučer prepao? Nije loš ovaj Miletov sat. Radi bez prestanka. Ko burza sa ekonomistima. Umalo da ne smočim ovaj vodootporni sat. Bolje da ga stavim u svoj stražnji nezakrpani džep, da se slučajno ne bi oštetio. Izgleda da stajanje iza muškaraca u WC-u se konačno isplatilo. Sada imam ovaj super cool seksi sat i mogu si štopat rast mišića nakon 2 sata džima, 3 sata benča i 10 šaka steroida. Treba bi ga skloniti da nitko ne skuži da sam ga ukrao, ali zbog moje pločice u glavi držat ću ga ovako da svako može vidjeti. Alo lik, totalno si ukrao moj sat i ono. Znam da nisam uzeo računa, ali to ti ne daje pravo da budeš političar i uzimaš ono što nije tvoje. Stani, Rajko. Vrijeme za jednu igru. Smrtonosnu igru. Igru u kojoj gubitnik umire poput Torrenta u 2016. godini. Takozvana igra smrti. Lik, nemam vremena za tvoje gluposti. Kiosk mi se zatvara, a još moram kupit paketić frozen sličica. Vrati mi sad, glupa puretina. Čuvaj se te ptice, zna bit zeznuta. Meni je tako jednom uzela cijelu plaću. Samo što to nije bila ptica nego porezna uprava. Ali na stranu to, da ti pojasnim pravila ove poremećene igre. Na moj znak će ta ptica izaći sa satom i počet će odbrajati vrijeme. Cilj je zaustaviti sat prije nego što dođe do 10. sekunde i onaj ko bude bio bliže pobjeđuje. Također, ako slučajno ne stigneš zaustaviti na vrijeme, ova sekira će proći u vuda i ono, srezat će ti ruku kao sabor plaće državnih službenika. To je to. Hoš ti prvi ili ja drugi? Rajko ide prvi. Kako hoćeš. Igra počinje sad. Tko je na desnoj? Si vidio? Od šopanja vejom svaki dan imam refleksi ko uzbuđeni rakun. Nije loše. Moj red.
sekundi. Izgleda da sam pobjedio. Lik, nema šanse. Ovo je veća namještaljka od onih huligana na europskom prvenstvu. Idemo ponovo, ali sad mijenjamo strane. Ipak imaš veze s politikom kad želiš biti desničar. Ali dobro, igra počinje sad. Prokužio sam u taktiku. Kako je na desnoj strani može brže maknuti ruku iz nekog razloga. Mislim, to je neki viši zakon biologije, ali ima smisla. Ko kad sam bio u džimu pa nisam mogao dignuti onaj bench od 50 kila. Ali čim sam mako one kolutove sa šipke, digao sam bez pofrke. Sve zahvaljujući mojoj inteligenciji i steroidima. Čekaj, koliko vremena već prošlo? Moram zaustaviti ovaj sat. Ali ona sjekira, jel prošla? Nije. Ma prošla je sigurno. Shit, evo je. I tu muški sa druge strane. Izgleda da ti je ručica otišla ko hrvatska mladež u inozemstvo. Budući da ova igra zahtijeva imanje oba dvije ruke, ispadaš. Vrijeme je da se sad suočiš sa posljedicama kombiniranja steroida, veja i urođene epilepsije. Ma šta? Ajme, gospelička Mario Magdalena. Izgleda da ovaj Rajko ima svo vrijeme svijeta. O da, molim montažu da mi stavi Cvike i Joju. Ma, vi u montaži nemate pojma. Odite sisat kukumbar. Ja sad odo.